Zdravo svima, ja sam Miroslav Georgijević, a današnju epizodu posvećujem upoznavanju sa programom DaVinci Resolve. Verujem da su neki od vas upoznati sa programom DaVinci Resolve, ali isto tako znam da mnogi ne znaju same osnove i mnogi su me pitali kako da počnem, ne znam odakle da krenem, ne znam gde da gledam, tako da sam odlučio da bukvalno krenem od samog starta sa objašnjavanjem gde možete da preuzmete besplatnu verziju DaVinci Resolve-a, kako da organizujete svoj projekat, kako da napravite prve rezove, kako da uradite neku osnovnu color korekciju i konačno kako da izvezete taj svoj video snimak. Kompanija Blackmagic je napravila dve verzije ovog softvera, jednu osnovnu verziju koja je besplatna i jednu plaćenu verziju koja se zove DaVinci Resolve Studio. S obzirom da osnovna verzija sadrži 90% stvari koje sadrži plaćena verzija, sasvim je dovoljno za većinu korisnika i ova besplatna verzija, tako da ćemo se danas baviti njome. Na Google ćete ukucati DaVinci, nakon čega će vam se u pretrazi na prvom mestu naći sajt blackmagicdesign.com na koji treba da kliknete. Kada se sajt otvori, pronaći ćete besplatnu verziju i studio verziju koja se plaća. Mi ćemo preuzeti besplatnu verziju. Nakon što kliknete, potrebno je sa leve strane da odaberete operativni sistem na kojem ćete instalirati DaVinci, a ja ću preuzeti Windows. Potom je potrebno uneti neke od ličnih podataka kako biste mogli da preuzmete ovaj program. Kada ste uneli sve obavezne podatke, kliknite na Register and Download kako biste započeli preuzimanje programa. Otpakujte preuzeti folder desnim klikom miša na njega, a potom klikom na Extract All. Odaberite željenu lokaciju ili ostavite da se otpakuje u folderu Downloads i kliknite Extract. Otvorit će vam se otpakovani folder, nakon čega dvoklikom možete započeti instalaciju. Uključit ćemo ovu opciju kako bismo imali uvid u sve dostupne elemente. Prođite kroz instalaciju do kraja i odaberite particiju na kojoj želite da instalirate program. Nakon završene instalacije, konačno možete otvoriti DaVinci. Na prvom ekranu ćete imati biblioteku sa projektima. Ako ne vidite levi deo prozora, dovoljno je da kliknete na ovu ikonicu pored reči Projects i on će se pojaviti. U njemu se nalaze takozvane biblioteke projekata, a da biste napravili vašu prvu biblioteku, potrebno je da kliknete Add Project Library, potom je potrebno da unesete naziv biblioteke projekata i da odredite lokaciju na vašem kompjuteru gde će to biti uredno organizovano. Sa leve strane će se pojaviti naziv vaše prve biblioteke i sada je potrebno da kreirate prvi projekat u njoj. Ja ću ovaj projekat nazvati Film 01 i kliknuti Create. I evo nas napokon u DaVinci. Prvo što je potrebno da uradite jeste da odredite koji će biti frame rate vašeg videa, jer nakon što ubacite prvi klip u timeline, to više neće biti moguće. Odemo na File, Project Settings i u delu Master Settings podesimo željeni frame rate. Ja ću ovog puta namestiti da to bude 25 frame u sekundi. Potom možemo namestiti željenu rezoluciju našeg videa, a sva ostala podešavanja možemo ostaviti kako jesu. U donjem delu programa ćemo vidjeti nekoliko tabova koji služe da nam prilagode interfejs određenih radnji koje obavljamo u ovom projektu, ali u ovom tutorialu ćemo kratko proći samo kroz neke od njih. Prvi tab se naziva Media i on nam prikazuje interfejs za uvoz fajlova u projekat. Ja ga lično gotovo i ne koristim, nego se najviše služim sa segmentima Edit, Color i Deliver. Pored ovih segmenata, DaVinci nam nudi segmente kao što su Cut koji služi za grube rezove, Fusion koji služi za napredne tehnike svega što nam može pasti na pamet i Fairlight koji služi za naprednu obradu zvuka, ali o njima nećemo pričati u ovom videu. Fajlove u DaVinci možemo uvesti sa leve strane u tabu Media, ili ih jednostavno prevući iz File Explorera u polje Master. Fajlove uvezene u segmentu Media možemo da vidimo i u ostalim tabovima. Takođe, sve promene koje napravimo u jednom od segmenata koji se nalaze iza ovih tabova oslikavaju se u ostalim segmentima, jer oni predstavljaju samo drugačiji interfejs i alatke za isti projekat. Da vam ovo i pokažem, u segmentu Cut ću ubaciti dva video snimka u timeline i kada pređem na segment Edit vidjet ćete da su isti ti snimci i tamo u timeline. Ukoliko jedan od snimaka obrišem iz timelinea u segmentu Edit, on će nestati i u segmentu Cut. Vratimo se sada na segment Edit. Ponovo ćemo uvesti obrisani video u timeline i spojiti ga sa drugim videom.
Crvena linija koja se kreće preko timeline naziva se playhead ili pokazivač reprodukcije. Playhead označava trenutnu poziciju u timelineu. Kretanje playheada omogućava da precizno odredimo gde ćemo uređivati video. Pritiskom na dugme Space na tastaturi započinjemo reprodukciju videa od dela gde se playhead linija nalazi. Sa alatkom u obliku žileta koja se zove Blade Edit Mode možemo napraviti rez na bilo kom videoklipu. Ponovnim odabirom ove strelice za selekciju možemo pomerati novi isečeni videoklip. Selekcijom videoklipa i klikom na Backspace na tastaturi brišemo neželjeni klip. Pritiskom na Alt i scrollanjem točkića na mišu možemo zoomirati timeline radi preciznijeg editovanja. Koristeći strelicu, odnosno Selection Mode, možemo pomeriti izeckane klipove na timelineu kako želimo. Ovaj videoklip ćemo sada obrnuti da ide unazad kako bismo dobili kretanje kamere u drugom smeru. To ćemo uraditi desnim klikom na njega i odabirom opcije Change Clip Speed, klikom na Reverse Speed, pa potom na dugme Change i naš klip je sada obrnut. Sada ćemo namestiti neki interesantan prelaz između ova dva klipa, a u njemu pod meni Video Transitions. Pomeranjem kursora levo-desno preko pomenutih opcija vidimo kako prelazi izgledaju. Izabrat ću Blur Dissolve i prevući ga između ova dva klipa. Pomeram playhead na početak i pritiskam Space na tastaturi da vidim rezultat. Kako bih ubrzao ovaj prelaz, povući ću jednu njegovu stranicu ka sredini i time ubrzati isti. Da bi ceo video delovao još bolje, izbacit ću originalni zvuk videa, a ubaciti neku bolju muziku. Na sajtu Envato imam pretplatu pa ću tamo skinuti neku zanimljivu stvar. Klikom na ikonicu M isključujemo zvuk sa ovog kanala, to jest originalni zvuk videa. Jednostavnim prevlačenjem iz File Explorera uvozimo novi zvuk direktno u timeline. Korišćenjem ovog žileta odstranit ćemo višak audio klipa i selekcijom tog viška i klikom na Backspace na tastaturi ga uklanjamo. Povlačenjem ove tačkice na uglu klipa pravimo fade in i fade out kako za audio, tako i za video klipove. Sada ćemo dodati neki tekst preko svega. Odlazimo levo na podmeni Titles i biramo odgovarajući template za tekst. Pomeranjem kursora levo-desno preko ponuđenih opcija možemo vidjeti kako izgleda animacija svakog teksta. U desnom delu imamo razna podešavanja, prvenstveno unos samog teksta, a potom i razne druge opcije kao što su boja, veličina, font i slično. Preko slajdera Motion Blur možemo da dodamo zamućenje animaciji teksta kako bi ista izgledala prijatnije. Na samom početku tekstualnog klipa pored opcija Zoom ćemo staviti keyframe kako bismo dodatno animirali tekst. Pomeramo playhead liniju na kraj tekstualnog klipa i povećavamo zoom vrednost, pri čemu DaVinci automatski dodeljuje novi keyframe. Sada se tekst dodatno zoomira pri projekciji. Na drugom videoklipu ćemo povući ovu tačkicu da napravimo fade out, a na početku prvog klipa ćemo napraviti fade in. Time dobijamo zatamljeni početak i kraj. Segment Fusion je izuzetno moćan deo DaVincija uz pomoć kojeg se mogu postići kako jednostavni, tako i najnapredniji efekti u video editingu. Kako su se pohvalili na sajtu, DaVinci je hollywoodski program za editing broj 1. Prelazimo na segment Color kako bismo sredili osvetljenje, kontrast i boje. U delu Color imamo takozvane nodove koji nam poput slojeva omogućavaju da na njima primenjujemo različita podešavanja i da ih povezujemo na različite načine. Ali zarad jednostavnosti u ovom tutorialu ćemo raditi sve na istom nodu. Selekcijom klipa i u ovom segmentu možemo vidjeti kako on izgleda i šta sadrži. Ispod klipova se nalazi nekoliko opcija za obradu same slike. Color Wheels nam daje mogućnost da podesimo temperaturu videa, što je jedno od osnovnih podešavanja boje videa. Ovaj video ću sada povući na topliju boju. Zatim, ako je potrebno, može se podesiti tint, odnosno da li će slika ući na zelenu ili magentu.
Svaki od ovih točkića je zadužen za određene segmente boje na slici. Često je najbolje proći kroz njih više puta dok se ne stekne osjećaj za šta koji služi i čemu doprinosi. Kada ste pomerili ovu centralnu tačkicu sa nekog točkića, dvoklikom je vraćate na početnu središnju poziciju. Slajderi ispod s leva na desno služe za osvetljenje senki, srednjih i visokih tonova, kao i svih tonova zajedno na ovom skroz desnom slajderu. Što se više igrate sa njima, bolje ćete osjećaj vremenom steći šta sve možete postići sa kojim. U ovom delu se nalazi i podešavanje saturacije, pa možete zasititi ili desaturisati boje po želji. Sledeći set točkića se zove High Dynamic Range i služi da razdvojeno podešavate boje od najtamnijih do najsvetlijih delova na vašem videu. Iako u prvi mah može delovati da je svako pomeranje ovih boja bezvezno, sa pravom kombinacijom svih podešavanja se dobijaju najbolji filmski koloriti. Da bismo imali isto podešavanje i na drugom videoklipu, dovoljno je da selektujemo obrađeni videoklip, kliknemo Ctrl+C, odnosno Command+C na Macu, selektujemo klip na koji želimo da prebacimo podešavanje i kliknemo Ctrl+V, odnosno Command+V na Macu. Sada imamo identično obrađena dva videoklipa. Kada smo završili sa color korekcijom, odlazimo u poslednji segment koji se zove Deliver, a on služi za eksportovanje finalnog videa. Da bismo odredili koji deo će biti eksportovan, potrebno je da postavimo markere na mesta koja želimo da budu početak i kraj. Postavljanjem playhead linije na početak i klikom na slovo I na tastaturi, što je inicijal za in, postavljamo oznaku gde počinje naš video. Postavljanjem playhead linije na mestu gde želimo da bude kraj videa i klikom na slovo O na tastaturi, što je inicijal za out, postavljamo oznaku gde će biti kraj našeg videa. U gornjem delu ovog segmenta nalazi se nekoliko preseta koje možemo koristiti za eksport, ali ja lično uvek koristim custom opciju jer mi se često razlikuju podešavanja u zavisnosti od toga za šta koristim finalni video. Kliknut ćemo na dugme Browse kako bismo odredili lokaciju na kompjuteru gde će naš finalni video biti eksportovan. Kada odredimo folder za eksport, potrebno je da dodelimo naziv videu koji će biti eksportovan. Ovaj video ću nazvati Audio Setup. Izabraću MP4 format sa H.264 kodekom, rezoluciju i timeframe ostavljam kao što sam na početku podesio. Kvalitet ću podesiti na best. Opcije zvuka ostavljam sve kako je već podešeno, a ako vam zvuk ne treba možete ga isključiti ovde. Naziv fajla smo već uneli, pa ovde nećemo menjati ništa. Toga je ostalo samo da kliknemo na Add to Render Queue i DaVinci će naš videoklip pripremiti za render. Sada nam preostaje još samo da kliknemo Render All i to je to, video nam se renderuje. Pozivam vas da se subscribe-ujete na ovaj kanal kako biste bili obavešteni o izlasku svih novih epizoda u kojima ću pričati o opremi za fotografiju, za video, o video editingu, organizovanju snimanja, radu sa modelima, korišćenju rasvete i o drugim temama vezanim za ovu industriju. Nadam se da vam je ovo bilo od koristi i vidimo se u narednoj epizodi.